Pamirsa nemonin Purnama Kasa Kliwon Pang ngelantur kelaksanayang upacara puncak karya pendudusan agung ring pura luhur Candi Narmada Tanah Kilap Denpasar. Upacara puniki kepuput oleh Sulingi Siwa Miwah Buddha. Anak Agung Bajra Pinaka Mangku Alitan Pura Narmada Tanah Kilap Mausang. Karya pendudusan agung puniki kemargiang risampun kecempuin oleh pengempon pura sani kemargiang nyabran limang warsa apisan antuk ngelaksanayang pendudusan agung torpio dalang nyabran warsa. Puncak karya kelaksanayang nepet ring purnama kasa, raris nyejar selami pitung rahina. Selanturnya ring pemargi memasar tanggal 16 Juli warsa kali tali kali likur ide betari niang miwa ide betari sakti madolan. Puncak karya pendudusan agung kepuput oleh ide pedanda Timbul Sibang, ide pedanda Telaga Tegal, miwa ide pedanda Buddha saking Griya Sukawati. Asamu diketaler karya ring jabo kepuput oleh ide Griya Sibang Sanur miwah ring beji upacara kepuput ide istri saking Tegal Asah. Kapriang melerapan karya pendudusan agung puniki, proside ngewatuang kesukertan Majang Samian Kramo sejebak Bali. Pemekasi pun Majang Kramo, pengempon pura luhur Candi Narmada Tanah Kilap. Pak landap taler kemargiang sana nyeji. Naniki odalan sana mangkin, ingin punika manut peparuman riki kesumanggaman limang warsa pisan margiang Pusan Agung. Ingin dan mungkin karya sana kemargiang, ring rakina mangkin puncaknya nih ring penemuaning purnama kasa. Ingin punika 13 Juli warsa duang dasa kalih langsina mangkin puncaknya nih ide betara kemargiang penyejaran riki pitung rahino penyinaban laris kemargiang ring tanggal duang dasa Juli warsa duang dasa kalih asa punika indek pemargian karya asa punika ring tiga ngerahino karya tarar kewenten kemargiang memasar wastananya ide batari riki ring pura luhur Narmada margiang memasar nika pikenohnya ne wantah madolan punika ide batari niang riki meninggal Isto Dewato riki ring pura luhur Narmada sarangan ide batari sakti nika sanes sungkeman melinggih riki ring pura Candi Narmada sane ke bawah pura Dangkayangan riki ring pura Narmada nika kemargiang memasarnya nih ring tigang rahino karya tanggal 16 Juli warsa duang dasa. Upacara talar kesolahang wawalian mekadi topeng, wayang lemah, rejang dewa, miwah paris gede. Dan karya kedulurin antuk nektegan beras, ngunggahan sunari, ring rahina anggara pahang pujut, kelantur antuk ngelaksananya ngingsah, miwah mepupada nemoning rahina redite pahang. Selanturnya ne melasti kemargiang ring tanggal 11 Juli, miwah nganyarin tur penyineban ring tanggal kalih dasa Juli, dapat rahina Buddha pahing kerulut. Agus Sudiatmike, Bali TV.